ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wakana wa matuku miongo ili na atatu mwezi wa thandatu mwaka wa ngili ili na miongo ili na ili wikwa tuenwa kwa kana wati ndanesa museisia wa Mutongwe TV ngwatanio ya mukamba midenya miongo ina na thandatu iti ili nikenda ini ndima Kenya mathi 11 kunyuva atongwe kuma MC ya nginya president na indi nindini wa Vilingi wa Mauvoo vala ngotandi ya Mauvoo na makitika muno va ile mbetani itu ya ukamba na Kenya yonde indi tuambe kuona amwe kati wala tumanengete uwito ala tukumbanesie ni vamwe na Raila, Karua na Kalonzo kutoa uteti wa Azimio Marsabit. Ruto aitwa isia umbano wa NZOMO. Jonathan Mweke kumutula muti Raila Odinga kwa kumwendekedia Julius Malombe. David Musila kumwenda Kalonzo aike usukumisia enendi atongoi. Na tuina livoti ye mwanya yulu wa kunima kula ile mbetani ya ukamba. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha ni umanyithie no tunena ni kwesela ili itatu kenda imwitano na ambayo tumani mukuvi vatendevi na ndeni wa mitandao yitu ya mikumukanili ete mawoni maku yulu wa Mauvoo alangwithiwa ndi unengalelia nita ERASTUS kithuku wa NZOMO na ke Sharon Ndinda aliula Mauvoo kwanzia ya mekwa na ndeni wa livoti ila tuminete witonikana mukiti wa usumbi na ngwataniwe Azimio wa Kenya Raila Odinga mwanini wake Martha Karua ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka kati wa tongoi angikwi umundi ni matwa isia kampeni sia kwikunia Maleve County ya Marsabit. Raila ni watha na kuvindwa mathayo ma enendi thiwa akatwika president wa gatano wa nthi ino ndongo ii oingi siwetakana serikali Azimio ikokitana na ulusani Otondo Joseph Kitheka ukulivoti nikana na kimukiti wa usumbi na chama cha UDA munini wa president Dr. William Ruto ni watongwe sia ndongo ingi sia Kenya kwanza ndini wa kumano ya kisomo kimanisioni cha Catholic University. Aina gavinali gala oro ise kampeni sia Azimio 1 Kenya wangaliko ya kaunti ya Marsabit. Raila hole atenda tongo wengi evu munini wake Martha Karua Kalonzo Musyoka Francis Atwoli kati wa tongo angi nwadha na kumina olosa ni ologo wetata uwetete dina munene va Kenya. Tumetangaza vita dhidi ya ufisadi. Wale wafisadi ambao wanaiba mali ya umma tutawashika yote na kuweka ndani. Nwadha ekalia suma Marsabit kumina dina uvungulu wa Mauvoo ula uithitwe yukumbela mbai mbingi sele mbetani yu nikenda kumina kafyu ila yithitwe yikiwa ni serikali kila ivinda. Hapa Marsabit taanza kwanza na mambo ya usalama. Usalama ni muhimu sana. Ingi Raila nwadha na kuwete usungi waki hula uithitwe unyamasi aikaliama Marsabit aimenda aikaliama roisi siasa sina Mauvoo na kuivetangana na itoko. Tunataka kuchimba mabwawa ya kuvuna maji ili saa ile mvua inanyesha tunavuna maji ili kama inakuja tuko na maji ya kutosha kwa matumizi ya mfugo na binadamu. Sawa. Kavinani kuna ke Martha Karua na ravya ekaliama Marsabit kana mondololo nyomi na ukabila va Kenya na Raila Odinga eweka aimaku ule maikidi Mauvoo kavinani ka twendete usokweni munene. Sisi tunaomba bila amani hakuna maendeleo na lazima kila mmoja wetu aweke amani. Ndito siakini sia waramba wani mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Siasa ya kutupa mawe ni mbaya na wasihi ili mjue kwamba sisi baba akichukua usukani hamutapigana na mawe tena, hamutachapana tena, hamutaoana tena. Kavinani kuna ke William Ruto na watu ngwesi atongo yangima Kenya kwanza Evo Musalia Mudavadi Moses Wetangula governor wa Masako Dr. Alfred Mutua kati watongo yangi kukomana na ikundi ya Catholic University of East Africa Education Forum kuna nasi maundo kauta mamuvia wa kisomo. As Kenya kwanza, we want to have a robust conversation with the public, with
all the stakeholders, so that we can have an education system that where everybody is comfortable, and it leads us to quality, it leads us to relevance, it's also affordable, and it's of good quality. Ruto ni wathana Kenya kwanza ya sovi serikali makakunikila ingi mutatala wa CBC kulia ni kumaronya kwa aliola nikenda kulunga kisomo va Kenya. We also agree that 5 years down the road, it's time to review, in accordance with UNESCO recommendations, the CBC program, so that the issues that have been identified by teachers, by parents, by students and other stakeholders can be subjected to a robust public conversation, so that we can finally have a conversation that will lead us to ironing out the areas that are in contestation. No thingilenga na Kenya kwanza yoso utongoi ikavetanga kuthamio kwa alimu kutoka kunu kwasa nikenda kuolanga siko sio alimu kuitha na mesilia na iku itekueleka. Joseph Kitheka, Vilingi wa Mauvoo. Ni Muvea Jose na twisonga mbele na Mauvoo meokonia utetinikana mukiti wa ugavana county ni ya Kitui na chama cha Jubilee David Musela ni watongwesia amwema ateti kuma mwingi na hala mengwatanioni ya Azimio wa Kenya kumutula muti mutongwe wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka nundu wa kusukumisia NND Masakwe ateti hala mecha amani chake mainene ya sokoni wa thokoa ateti aani maweta kana Kalonzo ta ukuvathula amwema ateti ngwatanioni ii undula maweta ta utailite Lina Musangi nilivota wito kuma mwingi. Ama onene isio ni kivothokanyo sub-county ya mwingi o thiloni wasu wa county ya Kitui ni mamutula muti mutongoi wa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka vala maweta kana ndambukani siake utati county ni ekone ya maleve ya tongoi ma kiama kiake muthuthe ekali Masako wa tongoi inditi kiama. Koke musao na ulo kumelele mataki vila kia uyumbe wa sub-county ni ungu wa kiama kia NAK ni wakule enenzi makasa kuwa tongo imeana meka uvamana uoni usakuwa nini munanolo vani wakwe mwini wa nyanya. David Musela ulavu imasemba ni motu ikangavana wakatatu wa county na kiama kia Jubilee ndambukani siake utetini wa sekana ngwatani ya Azimio wa Kenya ina siyama mbingi indi ya tongo ima kiama kia Wiper ni meovadha siyama kwa kukuni ya maleve ya titima kiama kia moka. Siama mbingi muna na niyo teknoloji Jubilee munu nini sini ya Azimio lakini maa Wiper kwa siamle mesi ya Raila ona maitweta lakini maoka mekutanoni maoka penia alote wa Wiper yuto yukuli ya chogimwe asimwelo mikutano yao ingeni wa thutha ekali ana muno anake matoisi uteti wa Mauvoo.
Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma sokoni wadho kwa mwingi wa dhiloni wasu wa kauntini Kitui ni Lina Musangi. Ni muvea muno Lina tuwa Mauvoo ni angi mavuana otasu indi tuyoka kauntini ya Masakoni kana mutongu wa chama cha PTP mutu wa Katuku na hula ingini mkwata nidhia wangwata niwe Azimio vaile mbetani ya ukamba niwa mkosa wa muno mutongu wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka nundu wa kwenda enendi Masaku ya tongwi alame ungu wa chama cha Wiper meoka ndaweta kana Kalonzo ni wailite kuiveta siasa ni siya kaunti ya Masaku na kuweka enendi kumya utio wo vate kulikililwa. Daniel Mwongela na ili votu kwa widhiana. Mutongo yu wa chama cha PTP John Mutua Katuku nanena na enendi ukamba wa mwala ni wa mukulia mutongo wa chama cha Wiper kuweka utwae siasa sia waniko na kuweka enendi maunye utuo wate kulikilwa na elesha kana yiti vinda ya usakuwa siama inini vinda ya usakuwa mutongo imuseo wala tevikie na niendo tabia Kalonzo ebalawe au miechambo kani babe Katuku kana mwezi atendi niendo mwea kunira ila Amolo Odinga kura mumu kunea Kalonzo ni wetu waku anda manite na ayumbe meothima yumana siasa sia numano nembitene ebinda kana mweyu ngambone ya mheshimiwa makaole munyaga wa muno mutabye siasa sia numano nembitene ebinda ingi Katuku na ula ingini mukwatanithia wa ngwatanio ya siama ya Azimio vaile mbetani ya ukamba ni wakulia ateti na muno alame ungu wa chama cha Wiper kutwaisya uteti na wailu vatenu mangano kana ngavano ndaweta kana ni vinda ya kwethiwa na umwe na muno ivinda nilatende na uthenge usakuwa nini munene ona makuna siasa sina ndaya siasa itenu mano wala waelesekana yini ni ya usakuwa mutongo imusio na kumina mathina alamethi tovo ungu wa utongo iwa silikali la yivo ya kaunti ino ya Masaku emo munenga kura nanye niye ndatumaki baono ndi mutu abantu bathuku nundu mwanyu bataseneta ninyoka na mwinonyu banzioka titha ta kunawe amana nundu serikali ya kaunti ya Masaku niete matulelu tutu iba kwikia hospitali kiu sidandawa na sino sia muthembozi Katuku ngaendo manda mbeza kuyolu niete nzioka aete maendeleo wake sioni kuti imwe. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumva kibaoni mwala kauntini ya Masaku. Ni muvea muno Dani tutiane na Mauvoo meokonia Azimio na tuona ngewa ikukonia ngwatanio ya Kenya kwanza mithenya mevuthu itina wa mukiti wa usumi na ngwatanio ya Azimio wa Kenya Raila Odinga kutangasa kana governor wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu ndeithi ayukitia ugavana yingi na vandu vake kumutwika Julius Makau wa Malombe wa Wiper yumukiti wa ugavana kaunti ni ya Kitui na chama cha UDA Jonathan Mweke niwavuthisia itambia isu vanene aiweta kana Malombe na Ngilu ivindani la methitwe magavana tamavalukiti mwenendi munoki maendeleo mwandiki wa Mauvoo Onesmus Chalo na ilivote. Jonathan Mweke na munini wake Stephen Kilonja na alama kukita kivila cho governor wa kaunti na Kitui ungwa chama cha UDA ni matambuka sokoni wa Kalundu Musini wa Kitui kuikunea maleve na kuthose walanyoa munini wa Musumbi William Ruto wakukiliwa kwati kumambe kuthiulu Mweke inena na atandithia sokoni wa Kalundu Musini wa Kitui ni wawetakana etambia mukiti wa kivila cha president ngwatanio ni Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga ya kumwendethesya governor wa Mbe Julius Makau Malombe anyuvu kwa savali wake lindhini wa masema makivila cho governor wa kaunti na Kitui ndiale kuitikilwa ni enende makaunti ya Kitui kwa kila Mweke na munini wake mekuweta kana governor wa Mbe wa kaunti ya Kitui Julius Malombe ni walilwe ni enende makaunti ya Kitui ndini wanyuvani muvyetu kwa kulea kumathukuma undu violet na ndele kunengwe inge mwanya wotongoi iso hivi pe mundu wa kitendawili unokie bana sia mutunge usu wa muwa yandu nikiolika unu wambo kwenda mwiga thukume kana kiwa na yumu wote kika mutungi wa ula wa muwa no mwe kwenda nimo kwenda na yu asoka ile lokuoko nula wevoyu utamudu kumete aende kwa wimini okila mutinda mwila la mikamuido kumewa 2017 kubiko umunde nochote kuendea uno mwe kwenda utondo wa Kitui weka tukatola mutu wa rili ayao mkabana nenge na semba mbu mutungia kuna mondono wa makontrakta au manda kebela kia ungavana aingavana wa Mbe na mondoso wa makontrakta na makontrakta asuma umodhioka na mauvata ando mamubukie au manenge maumunenge mavata mo
mwekeno aweta ngwatania ya Raila Odinga na gavana wa Oyu wa kaunti ya Kitui Charity Ngilu kumwendethesya malombe ndielo kwa tombo kwa kilo aweta kana magavana aili methi totongo-ini wa kaunti ya Kitui na kulea kuthukuma enenthi undu vailite na mayelo nengwe uthi wa kutongwesya pala aweta kana vayo vindu kuwisa ithi wa kaunti-ini ii ethiwa enenthi ma kaunti ya Kitui makende otongweswa ni atati eli mwekeno wa kunia maleve munini wa President William Ruto na walanyo wake wa kuukilio kwa ati kuma nthi kuthi yulu pala aweta ithia makasi vya serikali ni makasi anya muno na maundu ma utandithia ayathana kwa ilia vanene utandithia wa athosia mametumba vanthi ya Kenya. Pale Kalundu tumepitia watu wakiuza mtumba na wanafanya biashara mzuri sana ya kuuza mtumba. Sasa tunashangaa sana huyu mtu wa Azimio Raila Odinga anasema yeye akichukua mamlaka hakuna mtu atauza mtumba hii Kenya yetu. Na kuna wanabiashara wanauza mtumba na kuna watu wetu sana wanavaa mitumba. Ingi mwekeni wa thanethia akanyuwata gavana kaunti ya Kitui akokile utandithia kwa kuvetanga umya wa koti weyulu na kuvetanga kikosi sokoni wa Kalundu. Gavana ula ungia kwenda kivela kino na atwe na kivela kie na oka akima ibanda siando yu ezi around akwasiya maloli ano maukwa makabisi lima kwevangili tatu ya ses kumangili emwe na manatano na nienda kwasiya vano bai mundu akambatia mbesa siya ses tuenda kunima biashara maito makone biashara matao dhenwa na matao longwa ni mundu. Jonathan Mweke wa chama cha UDA na munini wake Stephen Kilonja ni matwaisya uteti wa kwikunia maleve sokoni wa Kalundu vamusini wa Kitui ndoka na kunjuwa matuku kenda mwi wa nyanya mayathana kwa liula mawithio lukwa matandithia sokoni wa Kalundu dilivota Vilingi wa Mauvoo kuma sokoni wa Kalundu live vamusini wa Kitui kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo. Ni muvea muno Ones naende tukwaniengea tume ya kaunti namba 15 na twethi kaunti namba 17 Mauvoo Macheva muka wa mukiti wa ugavana kuyama kuweni na chama cha ODM David Masika Mwandu Priscilla Ndeve notiwe ni thayo kwi muthenyani wa iyo itina wakuwa kwa kabinda kakuve Mauvoo a emakithiwe ni umwe wa andu mamusi wa Masika bwana Albana Siketavi ni kumana na ki valayu muteti uona munini wake Jacqueline Koni matangasi kwamba kuungamia kampeni sio kwa kabinda kumeta mututia Caleb Chalwa Mutunga na watumbanisya livoti eno ni anana na andu mamusi mukiti wa kivila cha gavana wa vama kuweni na tikiti ODM Lloyd David Masika makevi hoteli no kusio mbungu wa mwendo wa saa 6 kwa munthi umuthenya ndino wananya kisasike cha Mutongo TV ni maikethi sekela kikitikie muthenya ni wa wakatatu na vala mwaka wa David Lloyd Masika unatiwe ni thayo sivitali ni wa Nairobi Hospital itina wa kavinda kakuve na nengeithie as a family no kuna munene kwitu lakini nondo wa ngai tuyo ndonge twika nitumesia ugukie uilie ubite na wapita o matha wala twitwa isie nituwende yo namo ningwashua ndo mama kuene kana nundu wa on behalf of the family ithie nitwikile tawa chathe cha ngai na chathe cha ngai ki hodi kwa tumesia o kitu kwati. Jacqueline Koni ulani wa munini wa David Masika ndino wa masemba mao kukitekevela cho gavana wa vama kueni akinengane pole yake si mwana kwa family ya munene wake ni wakivya kana yuni kwamba kutesia maundu ma kampeni na kukwatiania na andu mamusi ndino wevinda ye undu kitikie na valetino wake nigo mekwitha maisio kia mitalatala ya kampeni mama ne kwitha imwe na ito kubikona chuma kicha vita tunayona ke ko utwendo nengane pole muno kwa timu Masika na kumanenga moyo twende na wia o twina guo nundu nitukuendeya na nituboya ngai atunenge bina twende na kwite kivila cha governor Masika na kwa ni munini wake ta deputy governor na kwa andu mama kuweni twimunenga pole muno nundu itwisi nenu ni mutu kwatite mbau muno na ki nikimako kenene muno kwa kila mundu. Mwandu Priscilla Ndeve Wambua muka wa David Masika niwo watongwese kampeni sio mwetesya kivila musee wake cha ugavana mwaka wa 2017 kampeni ila siavatisitwe isitwa ya wanawake na Masika kuma mwaka wa 2000 mwambisi wa mahoteli manene makusio mbungu ova wote Mwandu mututi ya Priscilla ni wanatuye director wa mahoteli ya Alameva wote lukena na ende Diani Mombasa
ni undula wakitika kavindani kala nake David Masika na akwatithya kampeni syake sya kukita kivila cho gavana Mwaki asukumitwe ni chama cha Raila Amolo Odinga ODM. Na ni okuna munene kwitu timu ya Masika nundu mamosu no na tu support ita muno anaye mutai wa campaign teams cia David Wambua Masika na ni withite supporta munene muno wa governor Masika kuma ona ila ingi governor weta cia kivila 2017 kututa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ndi ripoti ya kumava wote kaunti ya Makueni nyanita wa Caleb Chalo wa Mutonga. Ni muvea muno mwana wa Mutonga kondo wange wa Esu na ngethi cia ukia kisio kumava Vilingi ni wa Mauvoo kwa musi wa mheshimiwa David Masika na indi anyanya make on the Priscilla athi umwe nesa kondo kathibasa nizokethete na Mauvoo mbeke. Mati wa motala tubike unyubanini we ni wetete mutwe wa kunzama na kukunikila siasa iko liku kubikia yu notambwete mutongo yi etha ailiata ukwa kila mundu yuni museo na ndeto ilame utumia oyu isamata ngange matoni mamwene nthi indi vaya ilevene nivo mundu kaketha kila wabandie. Let the people decide. Yani ndiye Kalonzo na ezo tukitie kwa yeye wa mbiti na ndimutia mbiti na muthama mbe Tiari asiye tiari Nimo kwa ni kwa sana wale ku wa Machakos mmeibiwa pesa zimepelekwa Dubai na mtoa kazi yae Kalonzo alikwa Raila edhiweka ninye niweka kaeka baluko ndiweka. Kama unaweza kuwa watapeli kwa viongozi na je kwa wananchi? Nikaongea na Kalonzo Musyoka. Nikamwambia hii nyumba iko na kasoro. Kalonzo akaniambia hapana, hapa niko sawa. Tuko pamoja sasa. Nionyeshe wale watapigia baba kura. Kalonzo, sisi hatuna shida. Tulikuwa tunataka tuje pamoja zote. Tima dhokone tea idho kutuku imbetia otuitala matuko no tuamba kwetha na kikaloke mwanya yolo nyubani ukite. Tunaleta maji karibu na pale watu wanaishi. Tubadilishe uchumi kwanza ndio tupange ajira ya hawa vijana. Kikalo cha usakwani 2022 komana nake ERASTUS kithoku NZOMO kila wakana kwambia saa 3 cia utuku aikuete kilungu cha usakwani 2022 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Vena woku thini kwa ivinda yasa Olive Health and Nutrition Clinics twina usungio waku etu itama woku vathukanio ta mutambuko thina wa malenyu kwambatwa ni nthakame sukali mathina marevu na itausianda kiunguia mathina manzia cia usiei thina wa kuema kukwata mwana kuthuwa ni sindu kana allergy mathina magikonde kati wa mauangi twina kliniki musini wa Masaku Kitui Matu Mombasa Thika Meru na isio ingi cia nthi ya Kenya. Kwa Mauvoo mbeangi tuthokendi wa kliniki cha Olive Health and Nutrition Clinics kana unena Dr. Mwangi kwisina mbani iya simu noti muunza imwe inya itatu dhandhatu muunza dhandhatu. Ni na udhocha ingi niende na kumanyithia mujumbe wa Matungulu Stephen Mole ni watula muti serikali ya kaunti ya Masaku aiweta taivalukite ene ndi muno maondoni ma maendeleo ainene ya skulu ni wa sekondari wa Mukengesia kabinda kala ukuvingwa maofisi Mole ni waisekana vevata wa magavana makethu wa maikunikilwa undu matumite mbesa ila ivadhia wa serikali sia miti yuko nikenda kuvithwa atongoi ala moyete mbesa sia ene ndi mboni mutisia na ilivoti.
Ainena na enende na aliyesima skulu wa sekondari wa Mukengesia ulao matungulu va kaundini ya Masako Muumbe Steven Mutinda Mulene wa sekana maendeleo matungeto etina ni kwithiwa atongo imatau thukumanesa na ngimo matau thukumithia ilovia nesa ila siathiwe uthukumi kwe mwenende na muno va kaundini ya Masako. For the last 10 years which are appropriated in parliament to the county government of Machakos, you may not believe it, 120 billion shillings less the revenue they collect in Machakos. But truth be told, we cannot show the usage of 120 billion shillings in Machakos County. Vamuleno wamalika nyengi enende kusakwa tongela matonya uthukuma mwenende nesa ndini usakwani munene wa mwini wa nyanya na kwekithekana thina na ulawe kumbilita mwenende ni wavetangwa na kutungia ngia maendeleo. Kwa hivyo wazazi tuimaanda ivila sia uyumbe sia MCS sia governor na hiyo ya rais mkinipatia, I can assure you will have a total different country. Ingine wasekana alame uvikiana ukwata utongo indini usakwani munene wa mwini wa nyana nginya makunikile kula ilovia sia metiuko itwawa na kusima na muno na tongo ya thuku na alama tekwete maendeleo kwe mwenende na muno kuikiria kana mauvitukanu alame thetu vama inasi oke wengi itina usakwani munene. I want to make a confession to the nation, the entire nation of Kenya. If whoever will be elected president, whatever government can be elected, we must rethink on how money will trickle down from the national government to the ward level, not to the county government. Even if we are going to revisit some issues, it must be done. Yu ni wakule muvea wa kisomo kwekiria kana maskulu onde ni manya ikiwa leu na muno kukwata simba uyekwe na maumu make mikalile umolela thina wanza ulotonya kumbila ingi masei na lamena ukwati munini. Professor Mauvoo and your team, you must think very quickly and come up with a school feeding program for all students in secondary schools in Kenya without teachers paying anything. Kuko na njaa, tuache kudanganyana. Kuna njaa na lazima serikali ijitolee kuhakikisha shule zetu za primary na za secondary school feeding program imeanza, tuachie akina mama ya kutafuta kidogo ya jioni. Naindi vindani la mondo make mekalile matete wetu mwingi kumwene ndina kumuvinyi ya muno mondo ni makila muthenya na ukethiwa undu otania etho serikali gaiwa kio cha mwene ndina kumwetana thina umwekumbilite Vilingi Mauvoo kuma Mukengesia matungulu kaundini ya Masako nyani toboni mutisia ni muvea boni na tuwa kaunti ya Masako ni kanave na bata munene wa serikali ya kaunti ya Masako kukwatiania na mivea ingi ite ya kiserikali kwa ilia masomo isioni sianduani kwa kama skulu na kwa ilia kundu kwa usomea uni kuyanana na James Musioka ulani director munene wa ngwatani ya Kenya Connect ulawane na kabina kalawa kusi ya kuvingu kwa nyumba ya usomea kana library kuya wa monyo ni mwala kaunti ni ya Masako. Daniel Mwongela novikie kuo na yevani ngewa yake. Kena director wa ngwatanio ite ya kiserikali ya Kenya Connect ni kana serikali ya kaunti ya Masako ni ile itokwati na mivengi nikienda kukilia masomo na kukithekana ciana cionthe ni ciavikiwa masomo isione cianduani. Ukuli wako kwa serikali ya county government ni kana nimealia kuunga mashirika ama kuundi mende na kutethesya kuinua kisomo ndi kuma shindani kana grassroots nikienda tutonya kwithia tutonya kupigia malengo maitu na pia kusupport maundu ala tuende na kwika ndini wa kukilia kisomo ndini wa area yenu na enda pe utethia tutonya kwata kwangelekanio you like library no ya twakiva ni to need community members ila mo kabani me need nimekwenda unya kiwo
kwa ubatu ina kwitha thina wa kivu labda county government no yuke katwinsi ando voi ni kanoke their community members ila mako somya ba men a source of clean water. Director anena chathini cha kuvingwa kwa mwaka umwe wa usomea kana library ula vingwa va wa munyu na twithitwe twi mateve sendino wa kula media kula serikali tethia itonya kupikia kumatethia kwangelekanio ni twithitwe na mupango wa kutwaya ciana mabuku kana ila itwa supplementary reading ni kenda ciana itonya kupikia kusoma na kwithia itonya kwithia si itonya kuendelea na mbele wa masomo. Juma skulu mbe wa 50 ala methiukite mwako ni metha maitetheka na masomo me mwana. Kindu chambe ni twenda ciana si sina connection kana si tumendu na ciana ciande tofauti kwanza ya kwako nyanya ila tumita global peace na pia itonya kumana kuandika na kumana naki nitwambie programs ya kusupport ciana ithi nundu ciana itu kumana zisumite ma school ma public maingi maithia na asindu ila ciendeka kwa masomo kwa kelelo kinene cha Kenya Connect ni kutethecia ma school thino amathina la methia mena mo alama maybe national government kana county governments. Mupango yu wa library no na mwako yu tupingwo mundi ni ta wa lato wa kimanza cha milioni 25. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuva wa Munyu kauntini ya Masako. Ni Muvehadani mukiti wa kivila cha ugavana kaunti ya Mombasa na tikiti wa chama cha ODM Abdulswamad Nasir ni watu la mutindo ngoi kuma ngwatanioni ya Kenya kwanza kwa kuweta kanaport ya Mombasa taya amwe maateti ainene ya kilioni mbunge cha Changamwe. Nasir ni wakule atongoi mavikena kuyumilia na kuweta undu matonya utetea athukumi kana uthukumi wa port uikadhamiwe musini wa Naivasha kauntini ya Nakuru. Mama zetu wakazaa kiwa bado yuko katika hali ya uchanga. Hawa jamaa zetu matapeli, waongo. Na mimi saa nyingine ushindwa hata nataka kuwauliza mwalala vipi usiku kwa kudanganya namna hii. How do you even, kwa sababu tulipokuwa tunapigania hizi vitu mambo ya bandari na SGR, si mulikuwa mkiniona nikiongea. Their deputy president ndani ya bunge sio miaka mingi, mwaka mmoja uliopita alikuwa katika mstari wa mbele kusema mimi napinga hiyo motion ya Abdulswamad Sharif Nasir ya kusema ya kwa port iweze kuwafaa watu wa Mombasa. Leo mtatuambia vipi? How? First and foremost tunataka huyu president ambaye huyu president wao wanamuita president. Si alikuja hapa na akasema ya kwa bandari haiendi? Ama siye? Kwanza akija hapa aseme enyi wana Mombasa, mimi William Samuel Ruto na huyu Rigathi Gachagua tunaomba msamaha because we are perennial liars. Na muthiani kana ikundi imwe ya kutetea haki cia amwitu na ila yokunia mavava oteti wa Azimio One Kenya yuni ya wetakana no nginya amwitu alama kavikia kusakuwa unyuvanini munene ukite manewe myanya minene ya utongo serikalini ya kati na ya county no kana kutethecia kukitea mwana wa amwitu serikalini mainena na ndiki Mauvoo amwitu ni mawetie kana mena wikwatio munene kana amwitu ni matonya thini wa myanya minene ya utongoi na kuowu vainzika ni mailete unewa myanya minene tama minister na anini mo. In this country, as much as we are electing our leaders, we want to have a peaceful environment to continue doing our work. After they get their mandate, then we are left to work. So we have to have a Kenya after that day. You need people to come and advocate for women to rise into leadership, and we need to identify the women with talent and encourage them to come. But besides that, the women who are going to go into government after this election, that should be their first priority, to advocate for more women to get into positions of leadership. There's board membership, there's PS position, there's CS position, and even at the county government. We need to put them in the county governments, and they are there. There are less scandals with women, and I think that's a fact. So, that categorically means that the fact that we are being promised 50-50 is that we are winning a battle.
a war that has been there where we have been discriminated, where even when you have papers, you have to jostle and hustle and bustle to actually just get your representation there. The fact that we can get into boards, the fact that now there are many women PSs, the fact that there are many women CSs, it is something that is coming. Will it be on August 9th? I said no. Is it something that will be achievable like Rwanda? Yes, we must do it. Na hindi nondo wa masani vikafau na ndisoma utumani umwe uoka unayase Mutongwe TV Philip Mulili kalawani mbooni unawase idhima kalawani vala Priscilla Ndeve usia yetwe nitwasia mundu wa utethyo kwitu na family ya David Masika na ndi osweto mangethisia ukiakisio kuma na kiku cha muka wa mukiti wa kivila cha gavana kwema kweni na chama cha ODM David Masila gana David Masika mwandu Priscilla Ndeve nito ERASTUS kithuku NZOMO na kesharo ndinda alula Mauvoo akwanzia ya meko kwa oyu tuanesa na ile twethia na mwandoni wa saa 3 kamundili lilikana kila wakana kwambia chumo kivetu tukethia wana kilungu cha osakwani 2022 na vala umundi mwandoni wa saa 3 tukithwa na mukiti wa ugavana kauntini ya Masaku na tikiti wa chama cha CCU Nzioka Waita na munini wake Florence Mwangangi kwa maundu asu ni masaa 3 ni ndukadhiva saa twithiani saa 3 siafika.